jadi bermata. Tangan kayak membuat jadi bermata. Tangan kayak Ay, ada lo. Kaya sanong kasuabon kumadatid insanan, puji Tuhan tu nangopasik takod asapung di kasuabon na no? Nga ato ko pakambus, anaw tumuko sumambayang tako. Kinarhingan isong radyang sorga, kung sikaw dat kasuabon iti insan pod kano yahay dot kapag yampay ka kay sisan dot sumambayang da kasuabon, ikalansanan dot dadamot dahil isuang dot bisisan iti nga kan katarimo manarimo ti berkat-berkat nu maya dot nuno na pay embulayan isuang dot panambar pengkan nagi pasar nagi kumad ang sanani makikinangaw may dot ay hara kasari it ginaw dahay rohian rumikot samok kasari kumad dia tinasamayang dahay isuang rantuhan Yesus. Amen. Amen. Okay, sanong kasabon kumadati din sanan. Nagi sanong kasabon kumadi Pasar Ariman to kakita ta ko pakagod ngingi sisiyad kasabon na bay no. Hey, pukul nunuh tadi tinumingkad ka sa dapo. Agak-agak kantara dia lah tiga. Nggak pukul 1 kemarin. Satu kaswabon. Tinggal di sasa depan ngami susuap mandi. Ino pwede kanihab nga kuno na kailom rencana kinarahingan ni awayaan di siya tibay no. Magakon ko pa rencana kinarahingan nawayaan no tibay no. Di kanihab. Di luar kendali benar ya. Tapi harohit naritan no di kanihabot ay inaratu ko dihiri gambatan mo. Oh. Nga ako ida kakun ko bi di kanuhom ay numan de kinarahingan won saya iluang nga mga mo do kanu mo. Kakuan pa ako kakun nga ay jambatan gari ngon kinarahingan rago. Nga ako ni kayo di kamon siya di mo. Kamon ba siya nga ay mantad ko ay kinarago di jambatan. Hali pian naragi jambatan nga milo kinarahingan dat numan gunoo dot natamangan ni siya. Iya diri mo. Ya. Iya diri. Di kasandat kapya Iya di kasandat kapya. Jadi pengkana gid iwaya kapasian dati tinga kau gumuit awayaan dati dot ay inapahit awayan dati di nga karutumon do otopot kapya. Nga hali piad karutumon na katutukon dati nga mila kinarahingan dawon sayon dat inapay karutumon idi nga osilih kasari dat berkat kumadi tulun-tulun daw. Tumbayan ke di. Isa na pa nga megal di Yusuf lah. Numan di siya padagango di tampina karutumon na bari. Nga hali piya karutumon da katukon nga ay mila kinarahingan dawon sayon pondaron dot haro kasari at berkat dat awayaan dati dahiri. Jadi masalah nawayaan no di masalah to no buri bod iho nga kampay nga ako di. Tumbayaan ko po dot ay terencana kinarahingan ki pengka masalah siya tinakura tu hiti pa siya di bay no. Masalah no pa siya tinga sira dan numan dahay papasanga i break di kereta di siya. Nga adi mia galit break assembly
Oh. Kau lah di orang dusun Taralom ba no. Adi mi galit break assembly di panangiwanan panangi galibang. Komplain na po siya di karita daw nga man kuno pa biriko nga mamagaya ta mga di galibang ka. Iri nigi kalamahan di mekanik siya ribo. Kalamahan di mekanik siya to ay sira no po mini pamalidit spepat daw nga anintan kopi adat haranangkud ina po hit supiapat ti hiri galibang ihiriwanan nga miagal ka amo. Rupa-rupanya ina pa hiri pa ng igalibang nga standard memang ga daw kopi nga ina pa hiri pa ng iwanan nga modified ka dati. Modified adi ka piagal. Jadi iri na di kakuan dat mamirik na pa di siya nga adi miagalot pamumususid di birik ala di pa ng iwanan tu okoro opistun dati so. Iti nakakuan da mata dati nga miagal ki. Apa lu megang? Miagal tu kanto lah. Ya di kantor man nga atau pa tagid sira ano pod. Atau pa ti kapi miagal ka rumag pumata dati ki. Manandom ini apa kadit marisam kadati. Ini 7. Parisam sampaping iti nuno. Ano pa miagal nga hari mo titulun dat ay galahan dat tulod. Ako pitimbang ilo mato. Nuno na po nga yun di. Mega ko iti talingo dati. Ako pitimbang o talingo. Nga mimbulay ni itang parurolo takondo ay lanom nuno. Mantad ko akin piagalan hindi. Jadi mau tidak mau turun ke Ningau lagi kah. Tangku saya mending ke Ningau di pukul 9 ke Suabon. Kembali record po di tim pukul 3:30. Lebih kurang 3:30 sa depan lah. Macet kan Indonesia kan? Macet. Nugya kamanda macet itu. Lambat. Jam kapya. Na jam. Telat na pa nga, nakalambat. Nakalambat. Macet na pa nga jam. Telat, lambat. Jadi, korikat tihay dahiti, akan, minakan to po di. Ano, gi? No, nakakan naman tadi. Nakakan. Rambutan pula, ni kuya akan, no? Kaya rikaw. Pukul 4, sambung. Impun, minumusi. Isu ang ketindalan nun di kan habsiyo do po ko. Minodo pa ko po dilatang ralan to. Ay impira ako did atapot ko pian nakodop. Dadamo tamungit karita. Nga kada ada ako. Iya nga kodop gya. Asa ron kakadin disan. Ina pa kakadhiri disan idi kau naki garis tanga nga tapot po nga katudu ako no di. Sekira na po harap ka karita adat isiyo nga kakan memang accident. Kombal ko pid insan dat kulom hinggo ta kana did. Ihilod nagisuk baru 20 km pinanaw to ko. Kodo po ko nga kendaraan passenger hiri depan mo. Hiri sa mo kat pusat vaksin katatali bo didi. Kodo po ko kapyo nga kapwasi ko nga. Sanang to asasadu pa hiri gulo mo. Ato pa nga iri na bahayad cukup rehat mo. Ano ba na cukup rehat di? Bayan no nga cukup. Rehat ka bayan na lah. Pukul 12:30 tadi nakatingkad ka pa ba? 12:30. Akan tengah tuang minakan. Ponsu, guluminan su. Kodo pa ko diri karsi, talib ko nga ako nakapuriman di. Kapuasi ko di pukul 1:30 kari di. Ngayon lagi di ponsu di. Nga isya guluminadop juara na pasik. Ako nakapuriman. Jadi irina kapuriman ko na di paingkura pengorbanan do muasikot semata-mata untuk kot KKR lah. Suabon gitu. Luar biasa. Iya baru 23, 41 sangkuro piswayan iya nakapugulon na pasik
Kay apanganakan. Ayun sa Canada. Okay. Ano, bro? Jadi iri na di kakuhaan dat di siya nakapamanaw di kanihab. Taburus taburus kago ni gitani sample lamin ni pamali. Inilah ini kadit padagang. Inilah ini ano ngay ilay ni nga kau tingo boleh masuk. Tapos tiga kasuang mo. Nga intangan na po irabas nga harap isuayan takuri. Tatagap to kuri. Ino po hit binoli tadi nga agagay masol miagal dia lah. Piagalan terus masol ko ay songkuron. Tayo bagi. Miagalit Yo ti dia hit original, yo lo hit binoli. Ya kukuat na hit original lah. Ay say masalah tid. Piagalo no nga pinisukat ko pagi nga gakod di. Piagalo gakod. Ay sa masalah ka. Pangamoy lining ay sa masalah. Korikot hiti tampinay. Pasanga ko break kit tidit it break assembly that original ngam ay sa masalah. Papasango ibinali agayo hi piston daw. Agayo dat 0.01 mm. Ay 0.02. Ro iri nga paswang ilo na po brake piston lang paswangon na po nga kasal na kalau bita ko nga nga ano mila sumuang mo sumait paksaw na pa rin nga nga banit kit brake kit daw iri na leaking leak kasadap iri bukawo na kago togod ako na da nga ano mila kuren dat iti natiralan ka pasyente ka tidharo hitimpu-timpu dat ay at luar kendali kan di mo hari di luar kendali to ko mo nga nasalasay masalad na di kagoy siya magakon ngan pagulyo mo man ba di kago pagulyo nga adan pago sa nga daw bay no ay man po modified lah mila hibodi nga kapamanda ti kaswabon doon to man po di ka harap pakagot undaron misuay nagedang-adang dotong mo jadi iri pagi kang kudia det osorono merencana pakinarahingan iri takandot ay no kagadi rencana na pakinarahingan nga damai sejahtera Jadi ini recommended di luar kentali di nga ngayon na po topik ko do idang kinarahingan iri nga memang gat ako ni ka rencana kinarahingan ni angon pangamod salah satu na po nga kasilapan to kay gad ngam ka mo nga hali piad har kasilapan dati do hiri mungkin kasilapan ko atau kasilapan idit papadagang gipat nga milay kinarahingan dat silihon do isa barakat no po nga piro ginu kapag yampay dia do kaswabo ni bay no amin ilo barakat ko pilo okay jadi ay iho nga ako no monotos ako na dad supaya kapamanaw siya mo to mikukon na pasano ko na napasano ko na kita siya gagutan nakanaro na di ganggot hiti kay tapat kapiyo nga iho nga uli karna kombalo ko tugas sebagai songgulun pastorom oratian ko ipargumulan di siya iso na po pargumulan di siya nga nuno kamandad ay pihak atasan ko ti ka kay iritago lang nga ay sekira harahi di kalangan di office mo kinangaw doon nga iri no masalah sila bom gisambat hiti di siya din kamila mamanaw di paksawon no pamamanaw rin nga amila to sekira na pod asan nga kendaraan no paksawon no manaw susah ako nakagod gupo ko na latangaralan kago nga abantalan to ko na po nga hari Jumaat jadi mamanaw ko na po na di kanihab paksa jalan boleh jadi kondorang kalau tangaralan bayno mongoy ako ongoy ako na di nga momoli pakagupat haro pakaguhot silap sikit iho nga akauli jadi hari Sabat nga
adaanku hi jadwal khotbah kiker misuap nga boleh jadi tingkadan detir pirat kasuaban ge. Jadi yalo idi nga rotianet hal lepod right ke transport bermasalah rotian ini lo harap lo karati ilad keadaan dia lah keadaan lo lah ano pun do kapiom ano pun do kapiom tulakan po gaji kula kan tegya Memang karate lo di. kadang-kadang karate mungkin sekadar tikuhan dono gitu kosilat kah. Oke. Manto tentu ada bainad aku rekat pukul 7 itit. Oke. Nggak boleh. Boleh. Kok norwan di kopi bainad tuh penutup. Apa sana? Nggak imtiro jadi penutup. Ya lo tinang apa sana kayak itu terus kan? Mana pod pukul 6.60 lah. 60, ha? 6.60. Pukul 7 kan pa nga yun nakalambat na nga 6.60. Selagi i kepala 6 pokoknya. Oh. Oke. Isi ano pati nga mimpundat bertugas di tahun baino. Tahun baino bulan secara resmi bulan 3 lah. Oh, iya deh. Iya. Oh. Jadi manku gumu o tuhot nga ay mila ko borosan dat akuri pohit nawayaan ka pesyo dat ay iswang ka pelayanan. Norangaw ta ko na pengkukur nawayaan di sed pira-pira ay tulan tay ka timpu din nakatalib. Nga orahyan ako dat mangimbulay ti pira-pira paguhatan. Sera na pad imbulayan dati ti paguhatan nga moy dat ihati sebagai anggota jemaat nga karati dat pengkukurohot kendalano di pelayanan sebagai sangulun at pastor. Kumayso haro talo na ti. Talo no. Talo haro 30 minit Dat isa. Ay 1 jam setengah po gi. Segera pukul 7 lah. 30 menit isa lah. Oh, tok anaru hoy. Sekurang-kurang 10 menit lah. Boleh. Iso, sekurang-kurang. Oke. Jadi tumanud na pod it narotiad no, Pastor Ariman sebagai sangulo na pastor, pengkukuro ng kutit masa bertugas sebagai sangulo na ay palayan na kinarahingan. Masa bertugas. Inarotian no. Okay. Masih kau masih tar di pakuhatan. Ay insa ko kuna patid hitimandis yo. Dam hilap yad antakan dahay mamamansay nga manginsa ka pesyo doho ba. Ya kon si kau tu amo na pehe apasan ha kadang-kadang dat kajadit bari bahasa dusun taralam dim mamonsay he nga diam 1000 bahasa kadang-kadang dim kadang-kadang dat so pira-kirak aran saksarita. Jadi pagkukuro hidhod naritian masa ataupun timpo dot pelayanan sanggulun pastor. Ay sebenarnya pinilalan ko ti to yahay nga apa cukup nangyari. Bagi na badam apa cukup orientasi itu nakontak yahay ti musim COVID. Memang opol dia hay nga di na kasampat. Muhot pa dia hay dit kira ya mentor itu dendo ba? Muhot dia di mentor ataupun i pastor-pastor na senior man tadahay. Ilo na ko pasunod. Pinapinilan ko masa sebagai pastor segera panam oyetan ko hit masa pendidikan padahay di hilap padunay 24 jam mo ti. Oh, 24 jam. It na ditekankan. Iri na sabab modap na pam ay boleh pasailan ng telepon. Jadi megal di dokutur lah. On time. On time 24 jam. Yeah. Okay. Jadi disarankan ya hay masa belajar lah ataupun pendidikan apa nga kita disarankan pendeta 24 jam on call. Kode pwede ito no. Iyo, minamos dia. Iri, hindi kayo kamuyan on call ito ba? Okay? Santiat, Tuhan ako kaya kung siya nabilik. Okay? Oh. Jadi kamuyan pa on call. Bila-bila na semua. Nagyari,
telepon nga mesti bila hubungan Hmm. amo abolit silent tepet kapya nga Oh. kadang-kadang silent kasari mo tigatit kadang-kadang det megal kaganggo gan munguni telepon mo. Iho na po si tarot right ka ilot handphone. Pakuaan na po silent man ko silent nga. Nguk katiga Yeah. notification di ko record Hmm. bo or had ay botiri. Tepet na. Man kunda silent nga hari mo na lipon hari tongoy talo hari tongoy ngapat. Kunda asambut. Ay kang kunda talipuanan ko tino Oli Juan nando ako nagkatamodan ni semua no Oli Juan nando kago manghubungi. Okay, lamusak. Okay, jadi memang ini po hit nakajar di nga bagi saya katanam ngapi ba tepat kapi yang jadi memang masa-masa berarti aku muit hari min telepon hari tengah dua atau panggilnya aku sambut jadi akan katamodan lah ikut ketemu dan jadi whatsappan apa tuh keperharapan megan apa situasi denda tuh endemik pelayanan apa namilad may kulatin dia bain ka rajin man may WhatsApp kadang-kadang hari may WhatsApp negari megalit buang masa nila may pincet ba jadi ya tiit kadang-kadang sibuk nga layanan dah ya itang ta inagiit pengkakorohiyati dat perlawatan nanda nga telipanan apa ano kabar da kayo sekiram hila daerah lah khusus untuk hila daerah ko telipanan kena kato sumambayang ka melalui telepon jadi di na pa di live di mimpu po nagiti WhatsApp ka telepon nam nyagal amu nyambung itu janggal kan ya janggal ke sumambayang dat mi telepon itu dita aduh ya mikal dita tepat ka piyam iho na po dit ako ko ila sumambayang di memang di na mati nga di na situasi dandat sebenarnya walaupun saya berada di tempat ini kadit menginggilis nanti walaupun dat hiti aku mi telepon mi WhatsApp kasar aku mati anggota hilat jadi komen apa nga di orang ilo apa nga kapuriman kasar ya hila aku kamu perlawatan kasar kamu yan na padinda nga allied ka diti nga say masalah allied hiti nga masalah nga itit rahuang ko kamu mangin sa samod ko na ginawa kong kita ko iti ginawa ko siuli di hilad saliko jadi na oratian ko lo si tarot timpo bay no nga iti pasor dati nga akon ko kagumuan padilo nga nda akon ko kagumuan lah haron na ipagilitan dat pasar daerah dati dot akon ka daerah sendiri tu iti na pagyadi ralanda bertugas da timpo bay no nga milo do hingga kono po boleh bertugas dalam masa 24 jam anytime anyway nah yudi kari anytime anyway jadi iya do hiti nga milo hid humubunggit anggota gereja no dat pepindalan dat tugas jadi masa bertugas seperti inoratian no nga 24 jam nga untuk 1 minggu hariat dikira hari suti 1 hari kayaknya 1 hari ya nga ihan pa kapurimanam ako yung kapuriman pin harus cuti harus marja kabiyo to ya kapotiri hila ako daerah megal menjalani kehidupan biasa no po aku di Kosoro Wasitarom haro pisuayan do tugas sebagai guru Alkitab pengajar Alkitab Bible worker Taiko pastor lesson atau credential aku Kosoro aku kailod aku naman kailod di mo belum harap pisuayan dit tu ino po norongaw ko di live nga contohnya global mission atau missionary isuang po sa minggu turu tadaw bertugas yun 4 hari no sekira global mission atau missionary lah jadi
hari Sabat mesti lagi. Hmm. Contohnya magano kod hari Isnin onuanku, hari Rabu, hari Jumaat, Sabat. Jadi Selasa, Kamis pirih kadi. Ahad, Isnin, Selasa. Nga toko orotian itu. Yati sebagai anggota jemaat right tepo ka pelayan teko ay papindalan da tugas sebagai sangulo na pastor full time. Yeah. Full time ki. Nuridi tanggapan dati pangintangan dati kumati sangulo na pastor nga full time anytime every time everywhere anyway harap ka everything katin kita everything. Iya di pandangan dati tugas sebagai sangulo na mositar. Nga ay sekira na pod ngonto ko pinayom iya lo nga tarika tidak tepat kaped isuang gawa 8 jam ya galo dati bertugas 8 jam. Irin naretan di pasar Arimandat hali piadat memang isuang go undang-undang pekerja poin suang taka di undang-undang buruh di ba undang-undang pekerja gitu 8 jam bekerja. Yeah. Lebih na pakairi nga overtime. Yeah, overtime. Dahagya. Ngara ka buat ay lano. Ay so ilagi. Da biasa nu pagyad aritan dati overtime itu nga harus upah di overtime boy. Iya deh. Nah, memang ay lano ay so lah. Yeah, memang ay so itu seru pula ilan ko nga memang itu pekerja dat belentuhan di tim memang overtime lebih daripada overtime berarti. Tu on time. No, gari naka overtime ire. 24 hours. 24 hours. Ya din naka overtime. Tu bila-bila dat harus nuno keperluan. Jadi ire nakangko dia nakarubah ka no podo dit ako po nakongay ka sikul mastaram undur diri kended. Man kuno dapat tarangod paingkamot iti 24 jam ko kumaraja apanat ko diteno ay karati it anggota jemaat di. Ina po ay landilom hinay pastor dahiri ka. Bersyukur ko na atay. Inga ato pati yo kayo nga dit soro ko di live bo. Iti na po pastor ay irina 24 jam. Sayra na po oporluta ko diyo nga ina po hit soro dati nga iyalo na po hinakasari. Tidak kira kasuwabon sa dopon pitangatuang minsusuwab. Sayra na po oporluta ko nga hinakasari imo sitar. Iya di ginawa ko di gulula. Nga suway bagari bo. Sayra na po kasuwang takod dit bidang pelayanan pekerjaan pwede nga hiri nagid oratian datim pengukuro. Iti sangulo na masitar nga ay miagalot iya lagi. Piro-piro ay gereja atau kampung. Berasa na gereja lah. Yeah. Sanang mamarati. Piro? Pananghilo na po nga apat. Yeah. Okay. Kumiso? Saliku. Sibua. Sandukon. Mano pa dua? Saliku, Sibua, alihuan ko. Jadi ay iya ano po nga sudah melayani dahil saliku. Nga ano dahil Sibua. Nahuyan ko na ay pinapaindalan po lang nila saliku. Sibuaan ako ilad nunoy pinindalan udhilo. Rikot na kaguyolo. Nga ahuyan ko. Barihat ka diri walay. Korikoti Sibua nga. Ay, si pastor ini kerja katida saya tingo dia di rumah saja tadi. Nga ay siya nakarati dit ano kita dahiri. Ya dinari mo. Jadi iti masa bertugas nga ay puji Tuhan tok angat tahan lo mo sitar dati. Atapot kapiyon 24 jam iti isang ulunat. Miagal lo pati dokutur. Alala mang ku doktor pangharap po shift. O isiyohot on call do bay no. Mo sitar no po hom. Ay so komanda shift lah. Jadi nga inapohin na puriman ko isang na dun dala sebagai
pengerja menurut Tuhan yang masih muda. Pasitar sebagai sebagai sanggulun pasar muda dia na paginawa nga terikat ke lemasa ke pengkurang. Bagi info dohom sebagai pengerja Tuhan yang masih muda, kalau kita betul-betul niat untuk memerja dahiti ataupun sekiranya pada niat kepiadati dan melayani kita tidak terikat dengan masa. Doa perimanan lah. Tu megal itu napa nga najari na isa kehidupan dati mo. Iso gaya hidup. Gaya hidup. Jadi Anda ramai komanda rutin nga gaya hidup lah. Gaya hidup. Ya, najadi gaya hidup. Nah, iya dinagidagit sebagai sebagai sangulun Masitar bo ihati sebagai anggota jemaat nga inapadahi kepurimanan dati sebagai panandu di kinarhingan nga pelayanan adalah gaya hidup. Ya. Iri ge. Tepatnya. Jadi sekiranya pakapia dan niat negari iri kapiyahot ginawaan. Iri kapiyah ginawaan semilit isaat gaya hidup. I saw it. Miguel I said masa mengeluh bro. Tu sibuk kepengen korang nga irihi manahak dat negari kepuasan kotodan ginawa. Puasa ti ako natiati ka. I say kaman penyesalan. Dam doha na pada pilihan sendiri untuk melayani nga mada ako diharap penyesalan ko ba. Ya. Nakuro ko magad dito pengka ako lagi kapia mantir ti mada ako tiad deh. Jadi na pa milah-milah ko dat dohogo sa penuh hati. Sekiranya pemilah memanaw pengka kenapa tidak jalan? Sambil lewat pagi ayah ini penyesalan bagi dok sendiri lah. Nakor ya tuh nakor ya itu buang masa apa? Peri kalau dola dai seman nakor ya tuh lagi may sungku ilat may lawati lah anggota ada hilo dumo ka. Ya. Jadi hilo napod kawasan sali ko ngon na palawato itang anggota diri walay ang pukul 9 ataupun ang pukul 4 sa depan sa diri walay. Hilo yung dumo mo ako nang dalawat diri dumo nakisasarita nungay lah dilo. Yala pa magyamanan magoro kam imadan dahit yung nga kailahidan nakadit. Dia lo na Pasitar arita na gorow. Yeah. Haro hi dia lo ay kaubasanan dat rumuhuk na pagorok nga amo nga. Haro hit di. Iya digay dan dusun di. Nga tapat pa kami ako ba nakita nila mananong garok mo. Nagiit nagyari. Ikundur guru akon ko garo ka kundur. Misway ka gari. Kundul ka dilo kundul. Nga akon kay garo kon. Iri nagit ako kuro di na kundulin. Na kay kundulit nga kon katadak lah. Kon nakatadak. Ang matamo ikulit di ba? Nga may kagalagal dito. Kibadak kimanda. Ay so. Ano ko bibit. Harap na sumuni ito naman ko lah. Iyalah. Yeah. Jadi peluang na padit paling negari walaupun obriman apanat bagi daw it salam pelayanan nila nga minapahit manahak na kapuasan niya karigat hiri dumadiala hiri na magkisasarita nanda to kay yat ipi mo tigiyahi takon kami nananam mga kagita na paditanom otod no. Yeah. Jadi iri ni manahak kapuasan walaupun itinapat pelayanan inti nga dikatakan on call 24 jam. Jadi salah satu perkongsian ko it megal dit on call 24 jam dahilo. Haro nun datit sanga daw na pabay no memorisi na padiga kawasan garaja. Iya ho naman mau tidak mau iya nah memisin manarad tu di na po anggota dahilo nga akon pa ko megal dit dati. Jadi wala na po sibuk hilod mo ay say masa dila na yung pamorisi di garaja. Jadi sanga daw kadang-kadang pukul 7 po kasabo na mamisin ako no. Gara-gara da bujang kakanan jam 1 nga pukul 11 na po mukondar ang apanap nandang arur mihat bandam magagansa kaningin da. Jadi sambungan na nga pukul 2 gisaam na pukul 5 gisam mangkod atuangan sumano. Rikat nang gigagutit napanat ko po sanga daw so sabulun po minamorisid kawasan gereja korikot nakagut it nga anggota it miagal tanga pukul 7 tato na inaw ponso ako na
semua dia ada remihat. Hmm. Ko rikat nakago menalaki sa sarita na nga inapendit pananarita siya pentudu po ba nga pukul 10 na ay muli. Iri na kamayan ko on call. Hmm. Nagaring Mau 24 tidak jam. mau nga, iya, Ya, pakinongohan na ba to? Pelayanan nga, iri Ya. nga tanggapan to ko lagi. ya sebagai pelayanan mesti pa kinangahan ni dati. Jadi ko suaban kay nga harahit nga pukul amo na pukul 5 Oh, kurikat pukul 4 kan pukul 4 lebih ka ng pukul 6 kurikat na. oh, Oleh sebab data tuong na pati nga ang pulsa pulo ni si Colin maganda terus ko adapter ni ya. nga pulsa ba Kadang-kadang sa kat ang ko adap siedop ko di nga katali bay siedop nga anak aku ya kodop. yun di pukul 6 pengharan ulit musik pastor ka menarita nanda nga megal dit alihuan nga makan kasuaban semua no Oh, nga Ah, gara-gara bujang matugari ay mimbulay isuang ginaunod. Pamanaw ko piyo ka. jujur baka pem harap na pi perasaan siya. Sebagai sangulo na tulunom, Ya. hara kapurimanan, hara itu di Ya. bawah. Jadi kadang-kadang situasi nu pemiagal di kayak gisa menit hari pukul 10 ini ambalut. Kadang-kadang asampin nun na pengikur pa polis ya. Oh, Besok hara kamu- itirik. ya hari itu dit alaid tuh. Irina kemarin ku dat Mau sitar nga mau niri di asampin pamagi. dat belajar dikira satu akan pendidikan. katiri-kiri bahwa jalan Ya. geralan, haralan. Jadi ayah aku merajak ke Sobe kah. Oh, Macam jauh lagi kamu jalan itu. kanun Panat. muhat. Ya panat tuh kan. Ya panat kan Pak kalau begitu kita rehat lah. Kan pukul 9 pukul 8 lagi. Jadi Oh iya. pelajaran itu untuk pengen kurang menghadapi di situasi tadi bu. Sorokum iringan dikira pelayanan itu mungkin terlampau semangat yang pernah kita cerita tadi bu. Ayat kelam pengen kurang disiadat perimanan nga isinya nga ako periman kelebih di masa daw. Isinya nga mengganggu inda ditrehat daw. Padahal isinya nga kinumarajain. Ya, haro bertiga titulun dot ay okitoh datid. Da miagalo po doh nga ako imilod o insana no patulun nga magiagali pagagambalot ko. Ya. Haro no hit okito o purimanan ko. Isiyo no po tambalot ko munang kisarita nga so nung napapupulang mo sarita bo buli jadi dinatulun nga yan no. Mungkin ya mungkin kita no po siya kita no po siya dia nga nung siya menerita papalambusit pang ginawa daw ba. Isa no ko ilod monta di pasar bili pod Asia na sampatan pinapalambusit na sarita. Ang nelan Jadi jadi na masa jadi inapot dat masa dalam seminggu hari kepian masa aku dari lihat Nga iho numano potanto lah sendiri. Ya. Tu sanga daw isuang sa minggu lah. Ya. Tu pelayanan napod hilap pedalaman matiam okon ni kait sanga daw na penting ay demi lawat ka. Ay milat jadi tu ay agumuit walid anggota mau itu kan rikat dahilat dikira may lawat kan dikira adat negari purimanan dati bebani dia lo. Ina pa di cara perlawatan dati nga kapag kadang-kadang dat melalui di kerajaan dia lo kapag isa sarita nando. Kesempatan pun angkatan sumbayang nanda ataupun memisin nanda banyak sambayang dahilat diat bengka. Ya di nanda. Ano pa yung dat mina nagyati menghadapi dit apasan ni matiga kapiat semua nu apa sige haraman jadi cara untuk menghadapi dit kebosanan isuang pelayanan kemudian gue dapat apasan itu nga mega hilad dah itu walay dapat ay nunan do barasan ongay nunan lumawat lah ongay ngay no megal dit sanga daw kuno dam ako na kailam bro ko yo la pwede ka rin walay megal pa dit santaw na ka primanan ko linaid como yan na punda si tarang saan na ko na isay na pa itulon na kapuriman tadi nga aparo matiri ako na kailam aparo ko kapit malas ako kaprimanan ko kasari iri nga papa kita hid
Aparo ko itu kapuriman ko malas ko. Oh. Nga ba pengka mentadit na bulayan di Pasar Ariman right ko iti masa bertugas. Ay uli penad daerah pertama no nagiri. Daerah pertama. Kamu yan pa nga mila ko barasan dat akuri pa di namayaan di siya right kay masa bertugas nga arahyano ko manginsak do kayo. Manginsak dati sebagai anggota jemaat ngay. Paingkuro na pa siya kapuriman dot ay alay barasan ko na pod alay dan lah. Ako di kay kano maghimot istila das way. Barasan ko pod alay dan. Paingkuro na pa siya alay dan dot ay ngayon ang baluto. Iyati nga sebagai anggota jemaat haro kapurimanan to ketiyo di sumuano. Kadang-kadang kat iyati kana pa di pasar moyo kulawat dahin na dakod paingka kasyo. Nga kapuriman to kod rasa terganggu. Yeah. Terganggu idit ay tamu janji dat mani di mositar pailiho kumadati. Iya dito ka ti sebagai anggota jemaat terganggu kapuriman kod iya dit jadwal nu nga o simbanan aya moyo kudadi dilo nga hino di pastor ka. Kori ko tayo pastor hiri nga pastor nga alay di mo manaw ihatiin do nga bila lagi si pastor ini mau jalan tangangan lobi pun di tangangan nak tuh kasuangi sarita lama dia bila lagi dia mau jalan ini cepat-cepatlah dia jalan karena di tokoy insalaon do haron no hit miagali di iati sebagai anggota jemaat atu malibire. Jadi norotian dati do hiti dot ay sayra no pamaylawati mo sitar nga haro hiit hay muli hari magano keputusan miagali di. Okon ko ay lo rohyan do koyo okon ko apasan ni do ko apasan ni siyo do koyo nga yelo nga kobi idit kapurimanan dati dat ko kakuan po nga isiyo nga nakapuriman mo. Megal ko iya haro anggota mengelawat dia siyo do pun dadi napanatan nasangadahan siyo do kono nga hiri kasari siyo bo. Jadi mo nga ikanon dalawati anggota nga karati kapaham kono di disarita dahiri ge. Pamono po nga kono di gisa mo pitang atuwa nga may alut. May lawat. Tu naratian no hit kantakan dahiri. Jadi kada to ko kuku ay dat haro timpu-timpu sera na po may lawati mo sitar nga haro na tong ho pada minit isyo haro ho pada 5 minit 20 minit ihati nagimangkot kada po sitar bukan selalu kada ya di materi bukan selalu kau berapa gereja berapa anggota gereja 1 tahun untunglah kalau kamalayo lagi deh santaon na po nga lumag to kunad kompuya mo setarot sanda hirid keluarga dati nga irinon do kakuan do kiginaw ta kondo mamusus di siyo bo to jarang gyud korikot nga koporlo hidatid oratian sayra no pod aya siyo to pengka kadu mo sitar rotion to kono kadanat apalan-palan wo okon ko asaru ko hiti ka momolugu-lugu to ko po bo nga nga mo nang bodto mo ko di pasar Alex na sumo pasar ajarang ko nga diti karate ako na mga ipanamod-tamod ko na siya. Okay nga ay irin pa nga bujang ko. Mantad ko bujang ko. Akuri dilot masaalada kan talang hilo. Sekiranya po berkeluarga ko o perlu po pertimbangan karuhang no. Mungkin tanganak no. O gumudi komitmen dahiri po. Tanggung jawab no. Nah, jadi agat tumati kantor ilat berkeluarga lo nga muhat aku dia lah halik piadat ay wago kad iswang na palayanan. Rohyano ko na papaylo dia dat mantad ko iti na pagya status dati ti nga sumimban mo. Status na po nga
masih muda, Hmm. bujang. Iyan dah di pendapat pandangan nu Iya. berkaitan dengan tugas-tugas sebagai seorang pastor. Nga roh ya no kuidat ay pepohon dem dia dat itinepot pendapat, cadangan, pandangan, idea dati nga miaga lelet ay linohing dati tu kaila sumimban Hmm. lumohing ko nandanda pindah status kepada berkeluarga haratanganak ilanda pandangan kapurimanan nu nga sumimban ni mati haro kasimbanan mo halipiat iri kasari ta saraw nu nga ay kataguang kelet kantakan uli kana haro karuhang haratanganak iri kasari pede pendapat nu pandangan nu nga terpaksa dipertimbangkan. Hmm. Oke. Pagulunan mantad dia di ay manguhat lah. Halipiad ay mungkin iso no pamuhandaman no pendapat pandangan no nga asa nang ibo may aratian natin sebagai anggota gereja jemaat ngay. Sayra na pod borasan ko iyan po nga kikaruhang. Puji Tuhan. Nanti lah. Nanti lah. Soon. Insan tadaw katarima ka pamalahawan man tadat ay anggota gereja no. Dot aya pastor perlu dadi kapiya hekori katano dot pingkah mutidihot masalah ila tanakku ka. Mila man ta kana pod ina poy masalah siya di nga antara hidup dan mati. Irin dadi orohian dadi haid iya ano po nga kung ido hiti walay ka. Nga ikantakan dat miya galidi itanak no ka daw nga sumakit. Oporlu ngon po tada rumah sakit. Sadok lagi kayo mantad sa likod ng kaningaw. Jadi tumanud dat oleh karena ako po berkeluarga mungkin dat sekadar pandangan lah. Ipangintangan nuno pa dila pengkukurah ka di dat manampod bonong dot duo insan. Duo bonong hila salikum kaningaw tampanud insan. Tao kumagak naman na. Sasaronon pengkukurot. It don dala it ay pamuhandaman nunuhot manu pendalano dahiri. Nunut tindakan. Sekira na po manambak kapya bon ang dudo mila hida dolangan ya. Ngamin sadu. Asa nang pamanampod di bonong nga antakan dit Mion City bonong iri asa nang kamoy panampom. Tuduo. Okay. Kulang karate sila nga. Man na po, ikarate sila. Para si Jill ko nga. Kabalajar ko na teori, diba? Kung sikaw di pagkuhatan si Tar. Bagi na pa doon, megalitis to asim agat na mati. To, berkaitan dit keluarga sendiri, it anggota. Jadi, Mikael dit na raitan dahil dit itinumagya palayanan dit on call 24 jam. Okay, ako pa katilambos may dat haratin po nung mangulod-ngulod da borasan mo nga miyagal ko iti pangalaman ko la ay antakan na po di nga mitamong ako di tanak ko. Miyagal duo naging matu taon ni 2 taon. Jadi rikot tadi hit anggota gereja nga ina po hi karuhang isyo nga ay haro gangguan iblis. Jadi memang perlu na sokongan na sanglo nagpasar lah. Rikot tadi siya diri walaim. Pastor kasi kang tukot pintu. Kabay ko nga pengkibit ko gay tanak bo. Aya tidak dapat ini kasi uli na siya. Ako di kayo lang nunuhat ko da kan. Isayot na siya pakiuhupay. Nga isuang ke iso wilayah teko ya wilayah harga pira-pira pastor di bo. Iati iyolo harohot
tanggung jawab masing-masing termasuk isuang keluarga. Haro kekangan diri boh. O sorau nu makitulung gitu sok nga isyo nga ay haro no gyahit kagatan diri boh. Isyo nga mimbulay ni ginaw dati dia pun ada tugas haro kerja di siyo o gumu o kerja bebanan tiati agayo hida erasyo hari mimbulay di ginawa ko boh. Tuk rasa bersalah ako namatid deh. Tu ay yolo nga perlu nga pengkibit ko tanak. Oh. Ngayon no po tadad dit megal ko ay ngayon no pa kita mga dit anggota gereja nga itanak bas. Ba. Okay, naulud no na di boras no daw ba may di. Ya ay sa disimbar ko he. Agat dit obremanan gi. Ako sumimbar iti. Ay sa disimbar ko tapat ko tiya. Nga ako pa ko biya ka kumbal nagyari. Ay so poy kawaya Pangalaman ko, ano yeah. ti dila nga mimang gabujang na pohom. Agan pati iya di ba? Agan. Oh. Nga kasimban-simban mo tirid. Monopot ko pi hosumandak lah. Paham. Tu monopot. Ya di ako kumbal ko kita dia asibukot benak WhatsApp sumandak ko. Ya di na mati. Da si tayo lipti. Iya ho no pa sumandak ko mlaid ko no kaputus sa tiyan doy. Ako kumbal ko kita si ako kumbal ko kita siyod. Asibuk ko mama WhatsApp. Ay. Ni say sumandak siya putusan lagi sila. Nga ay ina po hit tamudan dati oray taninot aray ko kung iti mo sitar nga agayon mo ti pergumulan dot ay serak kawaya ilot isay pagulunan anggota jamaat ko mukhang ko iti tanganak. Sera na paggadudo di lolo nga haro ko perluan muntok dati isay pilyon no. Pilyon ni jamaat no ko ay gompyo no suwang walay no kagadit kita bidig. So kiro dat pilyon ni keluarga no nga gembala kan lah domba-domba ko kakagug kinaringan gi. Oy agat to. Memang agat no. Nasib tu ako gana korba dia di live mo. Iri no bo. Nga haro hinorongo ko pastor manahak ko at ulasan may galitila. Mesti kita utamakan keluarga kasi kakuaan na po nga ina pa nembulayan dati didi nga iti isu jaga anak iso na po isu dat mimbulay ipagilitan iti pandita dati nga mantamong gatanak gisang baharo na ni anggota gereja otirik na mo pastor jaga anak ka. O gumo iti istilah takon na anggutad kumati pastor. Pastor hari ke-7. Kumano pa nga hari Sabat na papaindalan na tugas. Iyo kito. Pastor jaga anak. Pastor jaga anak ko po nga. Kita no nga paingkibit po anak. Iri nanda kumandidal. Pastor jaga anak ka. Yoti to ko na sebagai anggota gereja kiharan na po hit kita dati dumiagalid. Jadi kumbal lagi ay gitan di iswa nga masuarat pastor berhujanan det hampir 100% iti na po pastor nga mempertahankan det pastor boleh jaga anak. Hampir 100%. Haro no hit ibor setuju ay tidak jaga anak nga anuan na po majority menang besar lah pastor boleh jaga anak sendiri ka. Ina pa'y alasan-alasan nga anak ialah domba pertama. Alkitabiah nun eh. Alkitabiah dan gembalakanlah domba-domba ko. Anak domba pertama no. Suai pun di jemaat ngay. Nga iri nih. Kadang-kadang got ay ikasikul to ko kopyati nga gumo na gitirik wa isuang manahak idea nga masuk akal mo tiga anak
domba pertama. Hmm. Mengono padati ponorwo iri nga sekiranya pod anu gampi itanaknu saya gumay siya ay siya papakitad isiya na pa nga natudukan nu teko nagampi nu sebagai sangulo na hamba da kinarahingan. Agayo nakasanon ta ko pala yan Masalah ka gundo. gayo no di tanak anu na urus kopi kapasian siya. Kuat mo ginum o kuat mo nigup. Boleh jadi ay ipagaduhan da suway nga kaindalan siya ani siya mamantang ay kaundarangan kaboborsan pa yung kuro. Iya itagulian ni didiri mantang intay pagila tanak ka pastor kanda dati. Yeah. Nah, jadi saya dipilih no di keluarga ka jemaat. Ya keluarga. Memang Keluarga gitu. Ya. Ya. Paingkur pa itong pinay nga ay iati sebagai anggota jemaat. O perlu datid orotian dot. Ay pastor harus mengutamakan keluarga. Patut. Saya no pod ino pa isang ulo na pastor di nga ay mengutamakan papagulo siya di keluarga daw ko iati. Nga iri na pa nga isa kapagalan, isa contoh kumadati dat iati nga patut to megalid de. Iati sebagai jemaat nga kawaya megaldi. Megal ko yoho tambalut ko. Itambalut ko nga perlu penguhupan. Jadi isay pagulonan ko keluarga kay tambalut. Ay miagal lo pari. Ay minsan do prinsip daw. Jadi saya na pod ino pa pastor nga o kita datid o pusaw ko di keluarga daw mengutamakan yaw di keluarga daw. Isiya na pa nga asilih dat kapagalan ko madati. Contoh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi keluarga diutamakan, anggota didahulukan. Oh itu. Oh ngam. Negari istilah kay. Oh, Kang Amir. Kemudian pang ay say adaan di mo. Kagu nga sayra no pod karikot to kadhiri daerah idi. I keluarga nu di nga jemaat na dihiri tepat kepiyo. Iri pagi dat ay haron hat usul dat hingga ti pas bertugas nga ino pay kaanggotaan de lang pondolihan dahiri hirid di. Tu sayra no po kondali dahiri ay tempat bertugas keanggotaan nga popok kita dat i keluarga nu di nga anggota gerja dahiri. Jadi ay sa kemuyan nu ay tidak mengutamakan jemaat tu i keluarga nu nga jemaat dahiri kadit diri. Iya, tepat betul. Keluarga diutamakan, anggota didahulukan. Jadi aisyah terlibat. Ya. Okay. Jadi nasimbaran na bari di. Yo, hindi mo na nimbar. Oh. Iya, game na kesimpulan itu. Oh, tepat. Oke. Aramay na dati sekira mila kauda mo boros at paing ka kada ko kinga ay gumu na din at ay nuridi cadangan-cadangan pendapat ako dan di komen nga iyo na pom ulangon ko mintang at tumbayang ko di sila nga mangulangi mintang ang pakita hidahaylot paing kuro pendapat ako bahkan seluruh dunia kita ti pendapat dati pandangan dati sebagai paing kuro respon dati tugas sebagai sangulo ng musitar. Oke. Nga irino po si Tarom akoro mati ko perid. Isuang tugas pelayanan sebagai seorang iso nagi at perkara dahirid de atau kapon yang bulan disusuai lah. Oke. Haro kaguhot iso ay ikalimpupusan. Oh. Har hit. Awal-awal pa bahay na lah. Ino pa ikanihab nga pukulan 6:49. Oh, mungkin bahay no 6:40 lah. Kanto. Haro kagutit iso oroy tandot isuang poboros orang putih nga conflict of interest. Kumbal kay korong. Migalin Kok bayno ko nagi. Migalin ngin ano ko na. Kumbali head insan dot tahun 2001 hiti pastor Jim bertugas mo. Pagangat tadi siya mined hilon na bawan. Sino makay di
Land Cruiser ita niba Oh, nu giangaran dio nu pemungaran Lento 2 pintu. dua pintu Ya. BJ ini pagi tanah di nggak 60 ki Hmm. aku di Kosaro Yang aku di kelon mo ngaran di. jadi ay itindalan nun dahay da mo hilo antakan na pedi nga mantada posuk may nabuan nga garabol po Oh, minguho to kuno disyo kombal ko na may nabawan ni pasar kang kombal kasyo pinasar isegat ni. pasar gym ka po Oh. kombal kasyo Oh. isyo nga atirik na gibo Oh. impiro nogi kang insan nogi kasyo Oh. insan nogi kasyo alalay Dubai no insan lagi alalay pa Dubai no BJ 40 memang Mexico. harap hot ko di Robin nilo harap BJ 40 siya to kailo ko gisi okay Yeah. kombal alalay pa impiro insan alalay Dubai no iya da di numan patiri ko daw bo Yeah. kombal kan nakarang ulat conflict of interest kang kombal kan udah Amo ga asampin kay. Jadi kago na po ham ay miyagal ko miyampay to kanda di jamat iti kantakan di nga isaot mila po pagin samok dati sa harati mila na baka mo na kira-kira ka Yeah. mo jadi insan lagi Dubai no kanda o saro ko di miyampay hay dia tampine bonar mo harap timadang siyon oy agayo na matituwa di timadang oy ira di loho di agay ira da tulo ko la Magayon no. Moy nanday had kombalon da dirihot miagal katiadan da mo suarat iri nga Pastor Jimmy kinailan ko iditirik iri na padi nga kombala insandot ay sarita kusong padi tinga it panudok ko iti masitarti bo kombala insandot ako ko sorom nuno acara ada nga hila ni kaningaw makan di sarapan pagi ho Wesley Sukat ang Pastor Jim ino pa di hit hiris suwangi di mangkuk nga haro iso pa di bread basan na ti iso nga osoro no moy nga ay makapyo nga sera dong onda tulun manasal ko ngayon yun din segera isiso jadi ho nga kasaro ko moy nga mikukod at tingayaman to iso pagya mo kada da ako di patalibo na pa'y ginaw mo'y panganod di ruti paun la nga kada di Wesley minay pagano nga ay muli ko no kadi Pastor Jim minay panabi mo muli ko no kasi minay panabi nga tabi na siya ay pati ka ay siya na kapuriman na ino pa'y tamodan ni Pastor Jim nga supaya ay siya ka nga di ruti paun kakago siya may nga kago tabyo alalay nga koroti ay na gidin goto di siya pananabi daw nakarati na di ditirik jadi kombal di head miyampay dia Eldo Bonar mangkan na di harga ni kuy do katali mo suara tarito nga kuy haramay ngon ko tabyo ay muli ko na di kopyo amo naman ti dilo liwan ay jadi umbalay ko kagurid harupot lak dahil hilod intilibon dilay ay apo na ikuy la antakan di it gumu po nga diyan ko naman tad harumoy tabian muli ka no bayad no kan umbalo mati dihit kon ko ang ta gereja ngay dati ribo kauli na di si nuno na bakadingon di karuhang siya nga ngon di siya tabyo may sudo ka ngon siya tabyo ay suay ay karuhang siya ay nakura dila tumo ay napadi pintabi ka taw di nasuang naimayaan it nakasuang ginaw main jadi hiridi nga milod ay silihon tokod isuot kapamuhandaman kumad kapihandam
ti om anggota Iya. gereja. Jadi miagal karikat kula sali ko om. Nga pilih-pilih ani tulun lah. Nah, jadi boleh minta bidun tuh bang. Agut tirik andadan Yang pa lagu kapay. tirik. Haran upot tirik ke pasar Jim Gabu di andadan ko pom nuno kagut tirik siya dit. Iya. Bulit tumabi lah. Nga anak kali di wakon dat. Kagak ni siya manabi ako ki. Kasyo moy ngan ku tabiyo nga katilongan dati so. Haron na dit pamalapis bo. Oh, boleh. Oke, jadi conflict of interest ay nakombal kay nakarangaw kan okay? Ya. Dabay no kan Dabay tagad. na. Jadi itinupot ino pa aratian ko nga boleh jadi dat isu ang bidang pekerjaan na suway nga haron nagiti kamon dat conflict of interest. Nga kasuaban na po ba na hom mangimbulay takod melalui isu ang bidang sa ulo na musitar. Iho nga ako'y karati ko pilo bo. Yeah. Nga tumanod na po din na ilan ko, itinapo conflict of interest nga ay mo'y dot ringkas na po din nga seorang pendeta, seorang pastor tidak boleh ada pendapatan sampingan. Ringkas daw lah. Ringkas daw. Kemudian na po hom, iya sebagai sangulo na masitar, irine karajano, irine hitugasno, kada na dahar ho business desuai. Niya galid. Jadi setakati kamu kanu dite no di nonginanginan kanum ino po na nonginanginan ko paing kukura no di hit nailalaan no dahir right ko pendapatan sampingan. Ya, tepat kapi minaniri ka pwede po. Na us Nga nakasign ka naman di karon na signan no ka. Conflict of interest. amo ko ba? Ako po nakasign. Dan nasign Down mission. Araw mo perjanjian. Miguel nasign na nga dahil. Jadi tapos makapiyap ina pa hin ako mini pag-esikula memang nawalajaran. Yan daw na po di na hom. Ako na di milo makikaring dia tambang ko yun daw. Daharo danoritan ko siya di ko sa dapot. Tambang po di tim 5 na ringgit sa kilo kasi sendiri na po ndo mo'y pagihubong piri lah. Man pa karingo ang bolihan. Man ta kay gan. Alusanin daw bakang ko nga conflict of interest so di no. Okay, may patilo mo sa noritan da isikul gitu. Ya, jadi isi hilap ya sikul nga memang sudah ditekankan ngay sebagai pelayan Tuhan Miguel dit kon yan kok tertumpu sepenuhnya pelayanan dati po. Dan sekira na paham Miguel dat Migari inaraitan dat asaro ko lah. Sekira pa Miguel dit sigaw kam harap Migari barakati ko ay pastor diamati wagasiti ka Miguel dila. Di iritiga di nga termasuk di bahagian di kayaknya dikira pendapatan. Sekira pa Miguel di situasi nga itu ay sana nila dati pembuatan tuh kadang-kadang ata kapya terimon nga Migari itulun nga perasaan mo siya arat nila pastor ay minunari mati pinatahak pa. Nga inapahirin na pelajaran dahay. Jadi insanan to kodit nga terlibat to conflict of interest di siya. Ya di na po si Tarom tarik balik kudu ikode sokongan dito nga magpinawa paguli aga boleh gumuli sikaw kan diki. Jadi nahawan dito garang. Jadi patilambusan ko memang dat hilot pa sikulan nga sekira niat kapya dat belajar dit kependetaan memang nangajar no nawayaan no okon kan iri nga memang naratian na dati tu memang iri na tilamadan na sin Mikol sekira piadat haro dat indo hit memang dat itin pamagya manusia hiti hari kapi perasaan dat amu opuas ba mungkin hari datin di sorokoko kasait-sait nga memang iri na pilihan David ako no kayo lang pinggakuro ngay at pendapat di suway lang nga memang nga pelajaran na dari nga
No, kasunod no. nawayaan Nawayaan na lebih tantakan pagod. da sinimikul Ya, takan no sin pag-iil-ilan no ang Eh? mga tiok-tiok na, Oh. mga pag-il-il na. Mga pag-iililan na. Iri na. Ay, nakasandat simbar ko, okay? nakasandat tamo tiri tapat kaman na padanga ay so nadala kaman dat conflict of interest Yeah. nga hali pia miya galidi ay irinig mo yan kudat Hmm. tumanud da status tidak kira ada umur tay ko bujang kawin Hmm. sumimbani mo tilat pandangan to kalau Yeah. termasuk pia lo conflict of interest Tapos mo, o kon pondod ontok kawaya kana pa di kamo anda tuntutan hidup oh. hoy oporlo ko di tiati haro di keperluan iati hiri na mo ti mimbulay lo ay oroh yan no kun manahak dia dat menasihat mo ti kadit iati May na. sebagai sangulo ng pastor saya na po dat oray tanan dati pembangunan gereja nga amo na magidud ina po'y pastor di nga kampay isuanggat papindalan di project pembangunan gereja boleh jadi dat i pastor anuan dat ketumbayaan da pawayaan ditusin dahire saruhan na kamari Sarono. karena po masalah no kagod right ko tusin ihumon tiya mo pinaingat tiya namantad jadi saya na tu iso na pohot sebab iso kakuaan dat ino pay pasar di nga pawayaan ditusin nga osa na nga misyon na mo magusa saya kira na pad ako mambayar potong gaji iya deh saya kira pad iyo pawayaan pengkurelo mo magusa do nunukaitan ko di lo jadi saya na pad hiri damo setar pawayaan nga ataga kitusin tay ka salaguna nga iya kasari na pay humon okay pengkukuran nang kud ina pay project commission di nga ay mila dati kamondat pasuang git conflict of interest contoh lah kapagalan ki won saya na di gereja har gereja won san hila ka hari apatut tet man won saya memang haron na dala. nuno keperluan Miguel dit yung pala kerja sali ko nga nang kapasun at limpot daw papan limput na pa nga papan nangopasu nangapasun kinaramu ko no apalo no dan haro panbaikan ka pero no linaid na gereja mantad pa di pastor robot ko pastor George pematu George zaman pa di lang rin mo nga memang haro kasari at renover it basa taralam haro kasari pembaikan dat setiap aku nak kan pengkor iya hari repe kasari nah untuk dat mungkin untuk titip masa-masa pelayananku memang harus ko kasari man kasari unsa ya jadi makikinongo ngay oporlu dari gantian ilimput tet gila deh gereja nu gereja saliko agayo kay gereja di dalam 20-30an 20-30 ki sungatan bah isay da koyo hit kabud merikat orang soy ginaw mo nga hirikat hila diham ay sa masalah ya sa halangan dat bah mo ito ka kaham terus kita buat tu gereja ay sa halangan di on sayo pa gereja oilag to ka pa pastor Arimandat conflict of interest tu isi mo ti pa gitanda tu sindat haron na pembaikan deh jadi sera na pod ay gitan itu sin pengkukura hirid ajadi conflict of interest pawayaan dit megal ka pembaikan gereja monudok kimatu gadit ti hoy main apa ngamna ba bas kana didit nunu hadwe ka basan hitid suk ay so pati inom balan no mini pemoli barang nagi hadwe da hitid samak LG kari di sampaping da semhong bas kada di hila semhong kanu di bagi risita kanu irisita itulisan dalangon kanu jadi gatang na po di binalino nga hatus
kau bagi saya duit minyak kan no. Oh, Pakinay kan no 250. Bineran no 200. Okon. 100. Katakan harga na pa di barang nga 100. Hmm. Nga pakitulisay no na ditawagid no bas kana gasyo. Hmm. 150. Hmm. Jadi 50 ringgit conflict of interest. Ina pa yung palapuran no di labendah remission 100. 100. Okon 150. Oh. Ibinayaran no 100. Jadi ilo na di antara sa Laguna ilo peruntukan mission o silid conflict of interest. Oh. Okon na pa ko miyagali di nga bas ka na di tauke contohnya lagi bas ka di tauke harga na pa di barang nga 100. Nga asaru ko nagya mangigiti project gereja saya bagi kau 80 lah kadito okay. Tapi itu receipt harga tetap sama kah. Oh. Jadi ino pandahi 20 nga dia nandun conflict of interest na boleh jadi mo. Yeah. Jadi boleh jadi mutirid miyagali di pagilitan na mo si tardati nga haray ka hanto tiyo diyo gi isa di no koy lo iho nga ako kabaranim isayat kumbala tiyo di ko nga milo nga ino pori iti mo si tariti nga ay koni ko malaikat ka di damokon mo. Paingkura pagumbalan dati sebagai anggota jemaat ilo nga kawaya ni ka daw. Painsuang nalet kausinan. Okay. Nga setakat tine miagal po dihom. Okay to no dati kontok bo. Yeah. Nga kakago imong usa. Kumbala ko minangigitidit antakan na po dihila ako daerah nanamdi nga hara dua gereja numan unsaya di mo. Pertama kumadua na pa nga gereja Kironggo. Jadi pawayaan na po didit to sinidi nga ikaon pastor. Sira na po iya among gititusin terlibat langsung kadit pembinaan gereja 100% at iya no mangurusin di. Nun say kokoton ka na kago dia lo. Jadi sira na po lo isa ini dia kokoton. Sedangkan diperuntukan niya galod di. Oh, jadi nakailah ko na di. Jadi lo iman to ka imbulay logic. Nakura tu logic dot ina pa yung masitar nga haro conflict of interest sila tu nuno pa nga isyo. Yeah. Kadang-kadang mangkud katanud nga kemumuan sa dibangunan. Sedangkan haro kontrak. Aya pastor ada kurang begini-gini kah? Habis paku. Ngi kono balik paku. Pita nga daw, aya simin lagi habis. Ngi kono balik simin. Nu di panambang nu. Jadi ngono po dari segi logik nga miagalit apa tuh tibo? Dari logik dan boleh diterima kay. Nga ay ipandangan pribadi ko lah bagi pihak para pastor. Memihak ako di itango masitar lah termasuk iya lah. Nuno na pahit project-project commission nga ay sekiranya pod ina pay pastor di nga isiyo na di pinaharapan dati dat ay mengurus mengatur i bangunan gereja. Cadanganku tu nakumbal ko giya. O sanong na dat kita pertimbangkan pirohot sekurang-kurangnya patahakon dati dat untuk ki pastor dat pagabi de minyak de mengurus sekurang-kurangnya tu oto po tegid haro ilawn ka nga ngono po iwalo ilaw ni di nga ilawn dat pakayan dati may pinlawat bahkan tidak cukup kadang-kadang kepinta nga pedit keperluan ngamu jadi memang lah tugas pastor daerah kanga ngono po intangay ko pero di luar tugas sirid topot ko mo. Jadi harana po project kot mission pandanganku montok kot berpihak kuma di para pastor
asaru matitito nga mositar dibebankan. Kadang-kadang disebabkan di project pembinaan gereja, pembaikan, ino pa'y tugas dia melayani anggota nga adan. Berkorban 100% sa ti pastor ay ada yang tidak cukup ngono di pastor Bolio. Kadang-kadang sanga daw ara tongoy tolu o ngay ngapat may kaday may pumuli. Ya dinner eh. Ya din. Oh. Jadi miagalingon po ko pa yung bulay mo jari od harohit. Oke, saya kasih kau 80 tapi receipt 100 ka dito gigi miagali ka ngami mo. Sumusuway na to sa Rosio. Ba. Naratian na rin ba? Nga ay paingkura pendapat nu dot irin pang bidang pembinaan gitu. Nga paingkura pendapat nu dari segi harta benda. Abuli ka ti pastor membuka tanah waktu sedang bertugas. Nakapambuka kung mati tanah dihilo. Ngadeng gereja gereja lah. Iri cuma salah dito alanaan nu lagi kawasan gereja. Ya. Nga koman kuno pa nga hara tanah nu tanaman nu di kelapa sawit. Nga denda sedang bertugas kok. Boleh kata dia. Tuh haramutin pendapatan di talu tahun 4 tahun menguat ni sawit. Haranat income nu. Iya menurut dah ti. Mana dia lah. Tuh ako pag yan nakawaya. Ako pa nakawaya kay. Sasaraw nu nagila. Sasaraw nu nagim nawaya anda ko sinumikul pangkuro at pangingin sakit lecture. Miguel amo di na santo Miguel di hay. Nga haragya so ti pastor 1 minggu kan di kay. Mungkin bersama keluarga minta ho datin daw. Ako na ginakayo to ako nakamal dat nagyari. Iswang iti situasi. Ako pa kopya kay Loti. Ako kasimbar. Nga iya hay sebagai anggota gereja bindahu kuno po nga. Uy si pastor bindahu o ka. Rajin no si pastor ka kay. Ano gimang ko di rajin nga. Tugas dia bukan mindahu ka. Iya di oratian na itu ayah kay lemas ano. Ya. Kamu po nga perlu hidat hara kapailan di daerah nu. Pingkaso ti ka. Iso kagula. Iso kaguhit ay cadangan kud kumadia lah. Isu ang jadwal nu perlu dahar masah dat ay muli. Muli dat May intong gamalahing. Perlu materi sebagai sangulo ng pastor. Kada ada berkhotbah kana dihormatilah orang tua mo pengka koy kumbala may ampu yang mulahing mo. Ya, Di tiya digi. Ya. Jadi isuang iati sebagai anggota gereja isuanggot ay 1 kuartal contohnya. Harana pa patulisan ni masitarat melawat jadwal free lah contoh lah free. Rimak nota melawat ibu bapak. Kita harus sokong. Isinya pa nga seorang contoh yang baik. pasoro pa may ampay keluarga. Pasoro pa may ampuyad mulahing. Kada do koy londok kutbad manguramat mulahing ay kumbala may ampuyan mulahing. Sayra na pod miagalit aga Timothy tapurimanan ta kadi sebagai anggota gereja dia ini suka-suka saja ka nga tapos tawo ko piyam isa akapagalan dat inapoit. Sangulo na masitara di nga mengutamakan na di termasuk pia di mulahing daw. Iti na pa nga nasihat ko nakawaya ako lah. Iho nga ako kasaraw dia di gulo. Isuang tahun kadang-kadang ako uli mo intang mulahing. Nga dondo kasaraw ko na di. Keperluan Tu kapuriman ako na di dat ay paingian may mulahing kita ko na di keperluan ay sepatutnya na pait antakan bertugas hukum harahot masa-masa kumuli demo intang mulahing. Jadi saya rada muli hindi mo sitar kita dati mindahu iri na pa nga iso masah dir siya pensuang na di package dat melawat orang tua melawat ibu bapak.
Nah, suai na to sa Rosil. Oke, jadi buka tanah. Nakalip na mati. Katali bumasahoy. Ya. Komen na pangarap pa swap. Kada na napasan ako na to kita diyan dito. Yung lang napasan ang kita dahil po. Ay haro isoot. Memang iti ulo na masitar membuka tanah nga iso iot ay kita dati pertikaian. Bahkan boleh jadi asli that conflict of interest. Nga pandangan pribadi kuy kasari lah. Mungkin na milahid ay haro mungkin di kalangan mositar harohi asukung hari amo. Nga yeti to kan natin magisusuay at ay pandangan to katibo. Iyo ho na pohom ay ako mong halang sangulo na pastor haro na po tana di siya man di siya bukawo. Tanaman na kalapas sawit, tanaman na tua-tua. Ay si masalah di. No, di masalah. Mako-pako na. Ko sarong, haro moro sarong Madala mo ka ng dati. nakuro. Kakuan na po ki. Sayra na po kapinsin ni Timositar. Katakan 60 tahun lah. Ino pa'y kagarason no nga iso no. Nga haratusin no. Nga sepatutnya itu sino purimonan no pada o kano ko manimpun kano naging membukad kalapas sawit, mananom, mamagaji tulun. Tok, mo ganda kago ito nga masitarit. Nga pengkabo, kakuan na pati digi. Sayra na po kapinsin niyo lo. Pandangan to kano po sa bagay anggota jamaat nga manabuli. Di orang itu kan macam suku Lewi kadati. Nga sorohan dati di na pa'y suku Lewi melayani sa panumasa bahkan gisam tika patay. Nga iti na po mositar harapinsin. Kari katapod contoh lah 60 tahun tumingkod ko no. Jadi harapisuayan dahiri dengan suku Lewi. Kon kayo di ka? Yeah. Jadi sisa hidup isa di papakan. Kadang-kadang iti mositar dati ihati pia nga korikot pia dit hari pension nga poinggumu potutang isa di membayar di tutang. Sekurang-kurangnya dat mantadi harohot na timpunan di lo sambungan na pon do mangusaha. O kon kamimpun na gindo. Agumo bagyaralan di bo. Miagal ko waktu cuti mau ikan lagi ya. Insan seminggu mau ikan asam sekira asamok lah. Supaya agitan megal di arajin kan. Memang aisyah na kondarangan di tempat kape bo. Bah. Ogumu pada di hat ilat ay naru na lo kamon that conflict of interest sila at tempat kape bo. Nga ibaras kape ha katumbayaan ako. Katumbayaan ko iti na po masitar dati. Ogumu i-business. Ogumu business nga ato ko kayo. Nga diolo na tailani di bo. Yolo na kailad pa yung kukurat tumaguang. Paling penting tugas sebagai sangulo na masitar amo adaan lah. Ya di na dah tesaraw. Paduli dat ay membuka ke tanah ko may ka pamutung ko may ka parambot nga ino pa tugas pelayanan nga amo atang kiadan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aya, iboras kapi rohiano kuno dad hiti hisyel bo. Tu sayra na pod it kapi boboras ti nga gumu nala pelajaran na mimbulay. Sebagai sangulun anggota jemaat pira-pira tadaw siya diti gumu na naratian dati dat paingkukuro awayaan, paingkukuro hot pagindalanon o taguangan diti sangulo na mositar. Tumbayan ako hari tano ko ilo nga mantad kina rekatan siya diti nembulayan dati nilaan dati. Oke, jadi
miagali pahitian ta kanati kapagisisaan dati det kasuabon na bay no hom ikalan sa nandet onsay day karita no bay no sitar. Amin. Ako rin na rin ba? Pumbangan nun pa birik wiring ihon lah. Jadi kalau sikaw, Bah, mungkin kata-kata kata terakhir kayak impiro na dit kata-kata terakhir. Impalo Eh. nanda bay na lang. Mano gid kata-kata positif lah kon ko terakhir gitu. Jadi manfaat mga kata-kata dapat dilembus kung sikaw dikasih watan na ano dati dat miyampay dahil agumo pati tada mantalan main na dati terus sapot iti DM melalui dit penyertaan dati kaswabon nununo po cara dati sapot nga membantu materi untuk perkembangan dati pelayanan. Jadi ya gisam na padat ti pirata daw ko diti ki haran na ngay pastor dat kaponcet dahom asilapan ko eldo kangkum pastor ako ikatutun. Oh, Jadi siya na pa di pastor mungkin karangong siya ti. nga pastor merangkap Elda. Ya, No, naurapan ka na sebagai Elda kan? amo pa. Oh. Jadi akan pa ka eldo, akan pa ka Sebab pastor. nga Ya. tino pa pastor at ini pa pangurapan di siya nga pangurapan Elda na selagi belum credential Elda na pangurapan di. Oh, Elda na status. jadi masih eldo ki. Elda lah. Jadi Ay nakasala rin. Tapat ka pa nakayod di ki. Oh. Kami na pa nga pipirata dati agumuit tambalut agumuit tampinay bahkan agumuit katuto na di malahing ko. Oh, may nanda pa mawasap hila Messenger, hila Facebook. Hara kape may panalipon hila WhatsApp. Oh, pastor hingga katiko kuro nanti kabar ka. Lain taan nga kapag isa sa latam konsikaw na kayo. Ya kayo nagiit arahian dat may nagyari. May pamamain daw. Ay, hara masala ko WhatsAppan kung napada kayo. Iya, napandam mila kay pamamahinan lah. Mila ko pamamainan ba? Nga, hello, kung pa sa likod dito amo pa talay ng kada kon nakaos tan abala sa Ako WhatsApp. kung nakumbalot ay nakawaya pamamahinan ko lagi. Amo ko na kumbal nga. Ako'y mumbal. Jadi, yan din ha. Asa na nga no ko itidat o gumuot nagari atutunan parang hingga na pa kayo. Itang ibu-ibu ka bapa-bapa ay say ako'y mamili hati. Ibu-ibu ka bapa-bapa milangay ko ang baluton. Mama Mama nga bilang. Dam sanangan ko na padharap sa atutunan kago ba. Jadi kung sikaw di pinanguhupan na kayo tinsanan, harap-harap na kauli ako nakatibay na lah. Tuhan ang berkati. Amin. Oke, jadi kau sikau kumadi pasar Arimanom atumbayaan ako dat ay DM hambar da suab tuan nday siya hinaditi. Hambar nunda bari tiadi ihon no nga ako nunda po nakyangis-angis ay sa nunda insokon ko ay sa nunda milakod uhoton. Ihon nga no baso ko dadi hinay siya. Dat po nakikaruhangan iswangot kasalimbahan da dusun ministry. Insan po mga siya kumantandot sa kadung na kayo isuang gadunup no pahat ralan may dati impupusay ti kasi sandati kinon dati pasar Ariman dat manggit dati di isuang sambayang. Kanya ti berdoa. Tuhan kinarahingan dahay dita sundo kagaya kuasa omnisi na puno da berkat. Sabon diti nakarikatiyahay dat berkongsi diti pelajaran kapasiyon seninaro ya heda pempasi pamnagi perkongsian pengalaman dahay dat miyampay dia. Kung sikaw Tuhan to insanan na patingan naman no pwede na umadahay untuk dat sumili pelajaran sa alam kapasiyan dahay supaya dat iti napapamusaran dahay nga selalu tertumpu kumedia. Tuhan haradati kasilapan dahay boros-boros tindakan ataupun pamusaran dahay amyan tak dikarihan. Ampunay yahay supaya tetap yahay alayak haritan sebagai tanak-tanak. Tanga tampinay tambalot dahay dat nakampay di kasuaban bayno. Berkatayo la Tuhan melalui di pelajaran kapasiyon di nakakongsi dahay di kasuaban bayno.
inagita nga tampinay kamalahingan dahay mayla no ay da kasihatan ano ay la dat panintirungan gisam dat otod kasari gisam dat sa ninaro da kapasyan dia ya Tuhan amayahay at tingkad dat berdoa khusus untuk di pelayanan DM may orapay ti hamba no dat kasabaran ano ay siya da kamilan hikmat mantad sorga gisam dat mila kasari siya dat papatilambus komitmen agayah mantad siya mila da papendalan di pelayanan Amen. kung sigaw Tuhan tu setiap saat setiap tadaw har kasari ipangiwaguhan man patahako isalam dat kapasyan dahay Amen. terutamanya itu iman kepercayaan dahay secara rohani kumay dia Tuhan mandahay pasaraho iti kapasyan dahay kumay dia da saat iti nga amihay kalihu dat berdoa untuk di tengah tampinay tambalot dahay mungkin pengikut di TDM tigit kaswabon di amo asihat nuno pia hitam perwal dan nakasakat itinan dialo may nayalo ahako Tuhan lingasa yalo sebab ilan dahay da iya ni dokutur dat lebih kapintar ka idokutur da hiti pamaguna kung sikaw Tuhan tunarangaw no ti doa diti mandahay ti pasaraho melalui ngaran di talumis Yesus Kristus na jadi juru selamat dahay. Amen. Amen. Okay, konsiko kapiru ba ta kakago da kaswabon da swab. Hinako po.